Halo Pak Ustadz banyak kakek. Saya lagi tunggu orang itu, tapi saya nak ke Diamond dulu, veteran, baru ke PS. Saya kemarin pada hari sebelum ngomong, mana Tuhan 4 tidur sama kita kawin, bukan bodoh, gua ke racun. Makanya saya kejar orang-orang itu yang galak, videonya galak stop biar ke rumah dah. Không mungkin bodoh. Xin chào mọi người. Mặt đây, Pacan cho kita main Và hôm nay petir. chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về một hoạt động cải thiện dinh dưỡng Đây. của Hinomoto. Let's go. Let's go. Tadi pagi ya. Chúng ta đang có mặt ở trường Sao Đại học vậy? Chính Trách. Đây là nơi đầu tiên mà Mà che. Hinomoto thực hiện dự án. Kalau SBS baik, isinya meninggal. Có con trong độ tuổi đi học nên là Trang rất là Dan quan saya tâm pernah đến lihat bữa di ăn kisah dinh itu dưỡng. komunitasnya juga. Qua dự án văn học Tapi trường diserang-serang orang-orang siluman semua. bán trú trên toàn quốc. Về Jadi giáo dục, kamu jangan ngomong Instagram saya dah masuk duit, Facebook yang paling lama saya dah masuk duit. Harus ketikkan uangnya masuk pemerintah, jangan kayak itu. Xây dựng và Kau sekolah tinggi, jangan kayak itu dah. cho thực đơn. Kisahkan Bây giờ đã mama Tuhan, ya. Hah? dự án đang cung cấp cho các trường phần mềm xây Saya dựng dah bangun kisah mama Tuhan sampai gempa. lên thực đơn các ban cân bằng dinh dưỡng. Sumbang air uduk Mình semua. nghĩ là trong thực đơn lại có nhiều món Kuan ăn Im dari Sri, Bunda Maria, dan istrinya Muhammad Rasulullah. của địa Ya. phương để phù hợp với vùng miền đó. Saya capek lagi nggak bisa Nhà bawa trường đã mobil. sử dụng app Kids, các video để dạy cho các em học sinh về dinh dưỡng và thực phẩm hàng Jadi ngày saya sampaikan, ăn cho các em. Cho nên Pak các em itu kau đã dah salah lagi thói quen ketik-ketik ăn ya. uống lành mạnh. Kau sampai gempa, tsunami, di apa? Allah kau ngomong tahu tak? Amanat kau tahu tak? Turki kau jangan main-main. Sampai Suria tipu duit lagi. Kata keamanan Suria. Kau tu lah Và còn rất là ngon miệng, pakai pasukan tentara Amerika. Tak boleh kau. rất là quan trọng. Amanah yang ngomong sumpah itu udah boleh main-main. Saya di Desi Cung yang tahu. Siti, Sinan Muhammad di rumah saya terus. Tahu dah? đến cải thiện chế độ dinh dưỡng cho mọi Kau kira main-main kau. Ngomong presiden itu apa? kéo dài Turki lah ya. khỏe mạnh cho Salah kami. vào năm 2030. Kau yang stop ke video. Saya yang bakar virus seluruh dunia. Lain kali kau jangan lagi ya. Amanat kau sudah dibilang ya. Kau udah ngerti. Ada dia di sebelah saya melihat. Kaisar Bumi Dewa Solangit ini lah orangnya. Ada Thailand ada ini ya. Jadi saya sampaikan ya, kami sumbang air uduk di tempat Ustadz ya, dan perang sama siluman juta miliar triliun tau tak? Sampai Aceh tau tak? 2000 kau udah tahu kisah 2000 siluman ular putih. Kau kira main-main kau? Tuh, PBB tahu ya. Kau ngomongin, presiden Cina, presiden Rusia ya. Masa Instagram punya saya, Facebook punya saya. Orang nggak bebas pakai tapi tipu duit. Bebas kau pakai. Tapi jangan suruh saya kirim 24 juta. Dan harus masuk pemerintah lagi. Gila kamu. Sampai gempa alam kamu. Tahu? Oke? Nah aku tunggu kau. Sekarang aku ke Diamond. Oke ya? Ustaz, kau balik ya? Tunggu mulia. Tuh di situ ada orang-orang Hindu cuma. Oke ya? Apa? Kakek Ustaz ya? Anjo cocong Ustaz nanti kamu buka di dekat Tugu Mulia ya. Kaisar Bumi dia Solangit kena racun. Tidak bisa bawa mobil. Tapi pakai China, pakai kaki. Tumpah. Oke Pak, nah kau stop sampai sini ya. Kau nak apa? Mau mobil? Kau udah dikasih mobil ya? Tadi tak mobilnya. Servis.